सगळ्यांके नमस्कार. आज तुम सगळ्यांके गोत्तशिल म्हणके आमगेले काशी मठाधीश श्रीमद संयमीन तीर्थ स्वामीले रामेश्वरम मोक्काम जतास. तशी आयच्या दिवसाक पवित्र तीर्थक्षेत्र रामेश्वरम ಅಂತ एक तीर्थस्थानाक धनुष्कोडीक आज स्वाम्यांक तीर्थस्थान येवचार आसाची. त्या प्रयुक्त हांगा स्नान करचे कडेन सक्कड आमगेले समाज बांधवान वॉलंटियर्सान भक्त लोकांन सक्कड स्वच्छता कार्य हांगा आज करता आसाची. तशी आनी थोड्या वेळान आमगे स्वामी हांगा येवन पावताची. मस्त सकड भक्तजनाक शिष्यवर्गाक घेवन असल एक तीर्थक्षेत्रांत एक स्वाम्यान एक स्वाम्या लोट सगळ्यांनी तीर्थस्नान करचे एक विशेष सौभाग्य आमकां सगळ्यांक मेळ्ळेलें आसा. असल एक कार्यक्रम आज जेवचारी सक्कड आनी एक थोड्या वेळान एक अर्ध 20 मिनटान स्वामी हांगा पावता आसाची. वेदव्यास बादरायण गोविंद श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के जय, श्री मठाधीश के जय, श्री मठ संस्थान के जय. विज्ञान रोचिर परिपूरी शांतर बाह्यांडकोशम हरितोपलाभम धर्खाभेत्त विधि सर्वपूर्व गिर्वाण विज्ञादमानतोऽस्मिं रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः. उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सरतोमुखं रसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युमृत्युर्नमाम्यहं मनोजं मारुतलेवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं आतात्मजमानरवितमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि. ब्रह्महन्ता गुरुः साक्षातिष्ठं दैवं श्रेयपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्य संतमे जन्मजन्मनि श्री संस्थाना देवाक वंदन करून घेवन तशींची विशेष जावन हांगा रामेश्वराचो ग्रामदेव परमात्मा रामेश्वरालय सन्निधानांत वंदन करून घेवन तशींची परमपूज्य आमगेल्या स्वाम्यान आमगेल्या संस्थाना भितर घेवन घेवन आमकां अनुग्रह केलो तसले कोदंडराम सपरिवार देवाक वंदन करून घेवन आमगेल्या स्वाम्याल्या चरणा उडगास करून घेवन विशेषतः आयज दिसाक आमगेल्या समाजाक अतिची प्रामुख्य दिवस हो स्वाम्याले कॅम्प मुक्काम हांगा रामेश्वर मठांत स्वमठांत जातस. आयच्या दिवसाक विशेष रितीन आमगे समाज बांधवाक स्वाम्यान अनुग्रह करून घेतले. हांगा समुद्र स्नान धनुष्कोडी म्हूण परमात्मा श्री रामचंद्रान विशेषतः एक लौकिक एक रूप घेवन गेल्यार एक चोल काजेला रीती आमगे समाजाक दाखोवन दिलो आसलो जागो परमात्माला पादस्पर्श केला जागो तितलो मात्र न्ही अतिची देवालो भक्त जावन आशिल्लो परमात्मा मुख्य प्राणान हांगाचे धनुष्कोडी म्हूण तसले जाग्यार आमी सकड आसा ती ಸ್ವಲ್ಪ वेळान स्वाम्याला आगमन जावचें के सांगा. तसले ह्या धनुष्कोडीचे रामसेतूचे अत्यंत तटाकेचेरी आमी सकड समाज बांधव दिवसाक हांगा इकड जाल्ल्यान ती विशेषतः स्वाम्याला संग जावन घेवन ना हें स्नान कोरका अति पवित्र पावन जावन आशिल्ल्या जाग्यांत आमकां एक अनुग्रह देवालें की ह्या जाग्यार आयज दिवसाक आमगेलो परमपूज्य स्वाम्याला एक स्नान करतले एक योग त्या परमात्मान आमकां दिलेलो आसा. आनीक पुराणांत प्राचीन जावन आशिल्लो अत्यंत महत्व जावन आशिल्लो पवित्र जावन आशिल्लो हें धनुष्कोडी म्हणटा जाल्यार हे जाग्यान तशेंच लौकिक जावन सांगचें म्हणजे जाल्यार आमगेल्या देशाचें कडेचें हिस्सो हांगाच्या कोणी एक 30 किलोमीटर मुखार गेले म्हणजे जाल्यार एक श्रीलंका म्हणटा तसले ते जाग्यार आयज दिसाक एक पुनीत जातले योग्यता आमकां देवान स्वाम्यान अनुग्रह करून दिलेलो आसा. हांव सकड समाज बांधवाल्यागी प्रार्थना करता की हे सुयोग आमी उपयोग करून घेवन आमकां सगळे समाजाक गौडसारा समाजा खातीर जावं घेवन आयज दिसाक परमात्मा श्रीमराज रामचंद्रा लागी प्रार्थना मुख्य प्राणा लागी प्रार्थना करता ती हे स्नानाचे पुण्या निमित्तान घेना स्वाम्याल निमित्तान आमकां सर्वे समाजात जे पुण्य मेळसून घेवन घेना ज्ञानभक्ती वैराग्य म्हणून तसले ते एक अनुग्रह करना ते प्राप्ती करून दिवका. तशींच स्वाम्याल इच्छा की आमकां सर्वे समाज धर्मार चोलका म्हणून घेवन तसले धर्मार चोल तसले एक अनुग्रह परमात्मा रामचंद्र तशींच मुख्य प्राण दिवं म्हणून घेवन आम सकड देवा लागी प्रार्थना करता. श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संस्तौमि श्री संयमेन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमेन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमेन्द्र गुरुं भजामि संयमेन्द्र गुरुं संस्तौमि. पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां. दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु
ध्यासुदेवनु सदा राखयति राया ध्यासुदेवनु सदा राखयति राया पाहि परे पाहि मां गुरुराया पाहि परे पाहि मां पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु गुरु तो करुणा सागरु पाहि परे पाहि मां गुरुराया पाहि परे पाहि मां तन मन धन तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि चरण जन अगनाश भकुत जन पोष शरण जन अगनाश भकुत
भकुत जनपोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि संयमीन्द्रगुरुं संसौमि श्रीसंयम
श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु शरणागत जन कल्पतरु शरणागत जन कल्पतरु व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक व्यास रघुपतिले चरण आराधक दासवरेण्या परम साधक काशी मठाधिप ज्ञान गुरु महाराज 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 काशी मठाधिप ज्ञान प्रदायक शीर्ष प्रोक्षण गुरुपादोदक श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु श्रीसयमीन्द्र परात्पर गुरु दांत महांत चिंतामणि कृपा करू शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु शांत सद्गुण क्षमाशील सद्गुरु अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतःकरण शुद्ध श्रेष्ठ गुरुले अंतर्यामी श्री हरि कवन